بله تماشاوانی جاکر بیرابه بری راسپاردنا سودان جبو پیکینانا حکومت ما بحث هنده کرده بو کد به آلیین سیاسی تایبتی چارچوبه هبندی کج گلک آلیین سیاسی گروپین جداین شیعیان پیک ده هفرکان یا سرکیل سر وزارتان به گلوی که چند وزارت برکوین کیش وزارت مدیرام حتی داویه برس کاتو سعد الله و شروع بکاری سیاسیه و باش روشا عراقی دشوپینن حال استودگی میوانه منه کای کاتو تو بخیراتی دربي زور سپاس كاكار سپاس ایدی محمد شیعه سودان هات که راست پردن حکومت پیک بینه لبدینا تا گلو وکی صبح که بیت انجام دان یا کابینه خوا تکمیله که بیت پارلمانی كاكار بشتي يعني زادتش حفتيها كو محمد شيعه سوداني تكليف كرين و يعني وي مانجا كي هاي كو بي حكومتي كابينه بيك بينتن بل زور واضح بيش يعني سركيه يعني اف حزبت هني شركي شرنا بينهم درز بتن سروان منصبه سروان وزارته وافريكا مديد كو ابا بشتي حفتيها كي زياتر كو صبا قول بيكو انجام بدتن كابينه او جيتوا نابتن يعني احتمال نيفا كيش كابينه درز بكت كو دا درباز ببتن دست بكاري خوب بكتن بله بله كاي كاتو هالبطه بيكينانا حكومتي وكيتا قلتي اب صناينا با جبركو كعرب خوش بيجني اصدقاء وسياسه عداهم بعد الرئاسه دبابه نهاد تشارچو النافارا تشارچو بها بندي تشتكي بابا كو تشارچو بها بندي بيغمان هفريكانيا سركي سر وزارتان بتايبتيجي دولة صدا خازقالك وزارتان دكه ودهمان دمدا اليندنجي دا خازكن بيغمان كردانجي دا خازيوان هي سناجي دا خازيوان هي ام بزان بينجلو دفي تشارچوي دا تدبيني وقلت جل قرط توقيتات الدستوري حكومتا بيوستا دمامها كده حكومتا خا بيشكش بك بو هند لزوبس اللي تتكرن يعني تنابيني في لزوبس نشان هند كو فعلا يدي شبر زيك هيد في مسألة ده فلازوبس هنيك واضحة طبعا فان حزبه فان كتلة سياسي كو تشدي ما يبين يعني زانين وكي بشتي صدري خو كيشوي وديتن كو وكي مديتي دولة الجهاني جي بلاس خارتك وكي تقرير اخو دايت النيويوركي كو وكي انذارك ببوانا فيا لزي بكن لسكرن وفعلا يعني زغتك زغت جيل كردا كرن وشكر بو خدا يعني كو او كو برهم كو سببك رئيسي ببراستي يعني سببك وكي فتنك بي الفي عراقي كو مال سرعيه خو والدماي كنتيجه برهمي مديد شلهات ومستحقه ولا بتن افريكا يعني امد بين اف حزب دي فيلا زيت كتن كو زانتن كو ملة عراقي ونا صدر ونا جيهان دولة الدنيا قبول ديكن في وضعين وكا العراقي باتصالك هالبجاردن هاتينا كرني شكو وضعي ابوري شيل الدنيا بتن والناف عراقي دا زور وضعك خرابه خلكك زور بشوله وبانتظار في حكمتها دا ببينين كو سوداني بل ازد بينم كو اف حكمتاني جلكي حكمتك صصدي بتن شنكو بشجيريا نا ناف ملاتي خوهيا ونا بشجيريا كتلكي وكي يا صدريك وبقوته بهيزو ايكامين بي ناف هالبجاردن دا يعني يا سوداني قلب آساني نجبرهن دي أدبينم هكر أف كتلة هنا يت حزبي خاصة يت شيعي مال فان ململانة وناكو كيدنا بينهم دا أزبينم أف حكمة دريج زور نامينته ولی وقت چی گویی البته حکومت در انجام پشتی ساله که انجام دادن البجارتن براغ دو که آتا پروسس سیاسی عراقی زور جان دیتن حتی حکومت جدای به حکومت که نطبیعی بو وكنت قلتي في حكمة براسي قالي برزقري كان بيت كواتا ما دام حكمة جي راسي قالي برزقري كان بيت قالوا انجام دانا هالبجارتنا كدن لبيشة عندي وقت خا تمام كدي راج برب كيف خويا كرم ساكين يعني دولة الديمقراطية امد بينن وقت يكونشن حكمتي بيك بين بشتي هالبجاردنة شتكن اتشنا هالبجاردنة دي يعني افريكا مثلا تدي بين الاسرائيلي تشنجرا هالبجاردن كو يا ذكرن والطبيعي باكي مديتي دهي حتى البريطانيا كو كيسرو وزيران ليستوس اختهاتي ودي دومان قادا نشيوان مشكلات كو ناف بريطانيا ابوري حل بكت يكسر دسكيشان اخو
تقديم كربو برلمان بريطانيا بل الفيري نفين أفون حزب السياسي قد حسناكن هرد فين بمينن ناو سر كرسي كتخو أفا خلتي أمازن ودي سوداني نابن السبب وأجرد سركتنا سوداني از بینم ده فشلکی فشل اینت هکر اف حزبتنه و هر وسط دولت جهانی و سرکاتی امریکا گوته سودانی گوته اگر ما تو سرو سیاستا بر مای امد بینین تو حکومتکی ناجح نامینه يعني و حتی افا خفتنا ها تکرن الگل سودانی اش قبل امریکا و اش قبل جهان و اش قبل همه حزب دیش بله كاتا كنت قلت بريطانيا ديمقراطية شو عندنا قال العراق ازمونه كتازه دبابت اشتكي لك جدا بقى كاي كاتو ام بحث العراق كان ازوار ما هشتم سرك وزيران له بيشتي بروسيس ازاق العراق 2003 کو کابینه هشته پکتینه كواتا در انجام او تجربه در بازبوی کو هیچ سرک وزیر اینا کاریه باشی دارا ولاتی که هفسنگی پاریز پرزگری که اساسی طيبتي نابين هولير بغداد شارع سر بك كواتا اف حكومه بدينا هر برجه مان تجربه عند بتشتكي تازه بك اف حكمة ديمينة السردي چند شيتن عمري في حكمتي دي چند بتل بغداد ونسر ما كردوت مينت يعني كرهوت الصبحي دي بيجين عادل عبد المهدي نشيو صالك زيادة تر بمينتن حكمي بكتن ام نظاني سوداني دي شد بمينتن كوفي فان حمي آلوزي ودكو كينو بين هرم كردستان وبغداد چار سر بكتن آنجي دي بينين کو 4-5 هیودی هکر سیاست وان حزب البغداد نفس مروفا بن عینی او شخصا بین بچن سر حکمی هر وان وزارت ورگرد کو خلق عراقی وان ناسد کرد کو چتش نکرن بو ملت عراقی هکر هاتو حکومت سودانی فاشل بی هنگی ماده کی نو بین هرما کردستان و بغداد وان مشکل وان اویدیا دو خواده چار سر کتن جبر هنده من نبارد دا اوليكا ببينين دي حكمت السوداني وكي او وعد وعدد سوداني دد دي شيتن معالجة قندلية بكت دي شيتن او سياسة فاشلية حكمت جبري نوكا دي باشتر بتن دا راوستين وببينين ولی هیکای کاتو تزانی عملیات سیاسی عراق توشی فلیج بونه ببو پشتیکو او اداره کرنا دولت عراق پیمانیا کتف آلیات که پیکینان سردان هولیره کری لپیرمام دیگه سروی بارزانی جویای عملیات سیاسی عراق هنه که رحات بریدی در انجام اوابو محمد شیعه سودانی جاره کدن دی سردان هولیره بکه حتی تگوتن ریکفتن جهه بونمونه لسر پرسان نفت و غازی کو یکش بابت استراتیجی که پرزگیری کن سرکیه کواتا هالویست هرما کردستان چاد که اداره کرنا وراوشت و چاد بینی اولی که مثلا يعني دوخا نفت و غازه و ماده 140 و مشکلات شنگاره و کرکیکه و اوه نه دست سودانی دانه اوه دست پرلمان عراق دانه آیا او کتلت سیاسی بغداد ام بیجن شیعه او پترنت پرلمان دا دل دیف قصا خومینن کو بین کو دنگی بدن سروی قانونه آن نه چون سودانی سروک حکمته نت پرلمان دانه از بیدم زور زحمته چونکو من راستی که شخص او رأی منه اوان حزبا چه باورینینه و ما جربان دیل گلوانا بس هیویا ما اوه که سودانی فرق ببتنش او سروک حکومت تجبرینه ها دی بینی سروک بارزانی جی دائما يعني كو واضح كر بو حميه كو او تهمه حميه اخستوي كردادا وبالذات سرستوي بارتي ديمقراطي دا سروك بارزاني فرصة جديدة وان حزبا وبو ملت عراقي وبو جهاني كو تأكيد كر كو نعم سببين وان آلوزيا تشتكين أفا ام ده حتى كانديد خو يسرو كوماري جيما كيشا كرم كن دنگي بدن سرو كوماري كواتا كاتاو هف پیمانیات که چیکرن البته کو تپشتی جگو برام سال سر کومار بری عراق او گلک بخوا باور بو جبر کو یک کو کاندید خو سرکی زانی کو دنوا پارلمان عراق دنگابد لیو کوری بر رحمتات که وکشاندن کاندید پارتی پشتوانی لطیف راشید کری لطیف راشید دنگکن گلک زیاده ترینان حتی هف پیمانی دولت یاساجی پشتی وکی کرد تو نبینی توازن هزیات که گوارتنی دیو کی برینابه دنوا پارلمان بالتأكيد يعني براستي برهم صالحي كو هزرت كير جارك دي وكي دوباره ب 2018 بل برهم صالح يعني راستي برچاو ملت عراق بگشتي وبرچاو ككرد
يعني براستی چو دیروکه که گلک خراب دا چونکو نبو هنده هاتی بی سر و کمار کو چه هیچ تشتک جی نبو هرما کردستان کر نبو ملت عراق کر و اوه مصير هر کسا کیه کو نت بو خلقی خو بو ملت خو شول نکتن ده مصيري وكي مصيري برهم صالحي ليتن بل أفروكا هيفي دارم نوكا حتى نوكا نوكوكيا نو بين بارتي ويكيتي هشماي آيا سرچار وزارتانا و أفا يكيتي بلا واضح بكتن لطيف رشيد أفا كانديتي هر دو بارتيا بي آنيوانا بي اكر كانديتي وان بتن إذن اوان حقنين دعوة وزارتا بكتل بغداد بله سررای هندجی مزانی کو ده وزارت تجدید نوانا سه وزارت جی بو پارتی دیف نقطه هل بجاردنه کو دست اینا ده اگر زور کرتی پشگیریا هرمی نف دولتی بو حکومت تشاد بینی يعني از حكمتك هش نهوتيا تشكرني وما هش تشنديتيا وراستي حميد جيهان ونافخوي انتظارنا ووقتك دريجي نادنا سوداني هكرش مانگه که حتی 6 مانگه دیتن اگر سیستمی وی عینی سیستمی کو سروک وزیرانتش بری بن از بینم عمره و حکومتی دز گله کرد بد بس هیوی دارین کو اف سودانی سیاست تاوی گلک فرق بتنش سیاست رئیس وزیر تابتش بری سروک وزیر بری نوکا و اوه هیویا محمیانا ودا ببینی که صبح دارناکم صبح انجام بدید که هکار احتمالا بکشد بوسه شنبه چون که حتی که وکی مزانی که اف حزبت هنه اوید شیعه که شروانانا سراوان منصبا وزارتا هش بک نهاتینه رئیس کاتو سعد الله جاف دری سیاسی الاستودیو کاتو گل اسپاس سرچوبا کاکا اسپاس